jezgre. S brojem masa nukleona koji sačinjavaju jezgru izotopa Xa veći je od mase jezgre izotopa Xa. To znači da se prigodom spajanja nukleona u jezgru dio njihove mase oslobodi u obliku energije. Taj dio mase označavamo sa delta M i nazivamo defektom mase. Defekt mase dobivamo tako da od ukupne mase protona i neutrona oduzmemo masu jezgre izotopa Xa. Izrazom to zapisujemo na sljedeći način. Delta M jednako je Z puta MP plus N puta Mn minus M od Xa, gdje je delta M defekt mase, Z je protonski broj ili atomski broj, Mp je masa jednog protona, N je neutronski broj, odnosno broj neutrona, kojeg dobivamo tako da od masenog broja oduzmemo atomski broj, Mn je masa jednog neutrona, a M od Xa je masa jezgre izotopa Xa. Prema Einsteinovoj relaciji o ekvivalenciji mase i energije, oslobođena energija je delta EV je delta MC na kvadrat. Odnosno, vrijedi da bismo jezgru rastavili na sastavne dijelove, trebalo bi toliko energiju ponovno uložiti, pa se ona naziva energijom vezanja. Radi usporedbe stabilnosti različitih jezgri, određuje se prosječna energija vezanja po jednom nukleonu. Označava se sa E-potez i ona je jednaka količniku energije vezanja i broja nukleona, odnosno masinog broja. Energija vezanja rekli smo da je umnožak defekta mase i kvadrata brzine svjetlosti. Što je prosječna energija vezanja po nukleonu veća, jezgra će biti stabilnija. S desne strane prikazan je graf ovisnosti energije vezanja po nukleonu o masinom broju. Na slici vidimo da izotop Fe56 ima najveću prosječnu energiju vezanja po nukleonu, što znači da je ta jezgra jedna od najstabilnijih. Srednju nukleonsku masu M-potez Xa jezgre izotopa Xa definiramo kao masu po jednom nukleonu i dobivamo kao količnik mase jezgre Xa izotopa Xa i broja nukleona, odnosno masenog broja. Zadatak broj 1. Odredite defekt mase, energiju vezanja jezgre i energiju vezanja po nukleonu izotopa ugljika C14. Prije rješavanja raspisati ćemo sve podatke koji su zadani u zadatku. Zadan je izotop ugljika C14, što znači da je redni broj 6, odnosno broj protona Z je jednako 6. Maseni broj A je 14, to je broj nukleona. Masu ugljika dobit ćemo tako da ćemo relativnu atomsku masu pomnožiti sa unificiranom jedinicom mase. Relativnu atomsku masu ugljika pročitamo iz periodnog sustava elemenata. Masa protona izražena preko unificirane jedinice mase jednaka je 1,00782 puta U. Masa neutrona izražena preko unificirane jedinice mase jednaka je 1,0086 puta U. Traži se defekt mase delta M, energija vezanja i EV i prosječna energija vezanja po nukleonu. Masa jezgre izotopa C14 dobiva se tako da se od mase izotopa C14 oduzme ukupna masa elektrona. Odnosno, moramo od mase izotopa C14 koja iznosi 14,00324 puta O oduzeti ukupnu masu elektrona, a to je broj elektrona puta masa jednog elektrona koja izražena preko unificirane atomske jedinice mase iznosi 0,0055 puta U. I na kraju dobivamo
masu jezgre izotopa C14 od 13,9994 puta U. Delta M je Z puta MP plus N puta Mn minus M puta XA. To je izraz za defekt mase. Defekt mase je broj protona 6 puta masa jednog protona plus 8, to je broj neutrona puta masa jednog neutrona, minus masa jezgre izotopa C14. I u konačnici dobivamo defekt mase od 0,11626 U, gdje je U unificirana jedinica mase i ona iznosi 1,66 puta 10 na minus 27 kg. Energija vezanja je delta mc kvadrat i to je jednako 0,11626 puta uc kvadrat. I ako želimo to izraziti u elektronvoltima, za energiju uc kvadrat vrijedi da je ona jednaka umnošku unificirane jedinice mase i kvadratu brzine svjetlosti. Te konstante poznajemo pa ih možemo uvrstiti. To je jednako 1,66 puta 10 na minus 27 kg puta 3 puta 10 na 8 metara u sekundi sve na kvadrat i to je jednako 1,494 puta 10 na minus 10 džula. Ako to želimo izraziti u elektronvoltima, podijelimo sve sa 1,6 puta 10 na minus 19 i u konačnici dobivamo da je ta energija jednaka 931,5 mega elektron volta. U budućim računanjima ćemo to uvijek koristiti kao poznatu vrijednost. Sada je energija vezanja 0,11626 puta uc kvadrat, a znamo da je uc kvadrat 931,5 mega elektron volta, odnosno energija vezanja je 108,3 mega elektron volta. Energija vezanja po nukleonu je jednaka količniku energije vezanja i broju nukleona i to je jednako 108,3 mega elektron volta kroz 14 i u konačnici dobivamo da je energija vezanja po jednom nukleonu jednaka 7,74 mega elektron volta. Hvala na pažnji.